No triste puxemos avións, camiones, fábricas, coches e no contento puxemos soles, flores, abellas, árbores, palmeras, mariposas e paxariños. E por que está triste o planeta? Porque aí hai moita contaminación. E o outro por que está contento? Porque ten cousas que lle fan ben. Moi ben. E vós? En que planeta preferides vivir? No planeta que Contento. No Sí. planeta que non está contaminado. Moi bien.